nabwato bakito kumutisa na hatu kurya rizoba ubwo tansarire nyoni cyo kwesarura ebyona bibiri mu rukiko rwo cyaro rushitamire aho abatura babiri nibetumba itereka ya Naboth Muzora ngo mukazi we Annette Muzora hamwe na nyina ngo baza kubisoborogi atyo Naboth nuko kugira ngo ebyona nebishuba akimuko mu rukiko akakwatanye n'umukono bakagenda kandi akatera n'umukazi we abatakakireho ngo atazayo ekitabwira abatura kaceba mugo mu maraka Manze feshi omugongo nangu turabwa sesabwira nani ndiga honti eciro cumi abana mbambaza echa kabiri ntanda hagaraka honyo echa kasatu nahagaraka nyota kubiya tinkemerire ko mareberebi bibiro ndyaho nyemerire mbanze nkabeshi mbanze muri ekituruje apana cyare kizango muhoro akwa nkarabo we na murundo mukazi yabura nizana kwa manti kumugambe kinakore manti yanyaza atahatereka yetware naza kuteka yoki kana bwe henura kaya muresera aho muramu icyo kimwago burogo uruno rukiko rwa kisatu kandi tugerezo twahunama konke bintu byanjire amakaba tubuzire senta aho kutambura abantu batambura twatambura twabamanya hata kino mbazo twenda nugu wanyuma y'abatura kwa ibitekateko byabo Muzora hamwe na nyina Joy Cyoma bimukangu tubar kubasa kutensana abana kandi twagezaho kuborekereza na kamera zitukake bazate batyo nuko abatura kutabuke cya leta aho kusindikana abana bona cyo mwana bakfa kubuza kikakuno mukazi wa murete na confirming tikwenda nakibonda naheza weza tugende niyenda bwanyuma ya Naboth kugenda ibintu by'abatura basharamu rugumwana akamukina datiza naza kesi yagaka yamukunana ati ekeje cyenyine nicyo cyukoreka ngo ekeje cyintara ihanta y'ikugenerete ngira hangu ejezo ngani inkuru mpangu hatu wenye nazara mukamwana na n'umutabani bobo ngabaga kabaye mu rukiko bakora bagenda Chairman w'entebe ya kabiri habwarwa Mujojo Ward Nicolas Bafanario hino bahabuzo byabaha baba nibenda kutura mu businjo mu cyaro cyabo niwe mwine bino buye numureba ngo yabazo ikibina cyo ni cyaro umugire muta ejo ni solution y'ikuba eyakabi kwarari umwezi cye kwarabazo wekere mu mutengayi okuyaho umugareke mu mutehwe kuwe nonda kugenda nito ubanzo ijetereze insonga zitu nimwe twasiga abatura bahirize kuhandike baruha eyo kutwaro wa RDC Frank Wesije Cerere okuba yamba hanshongezi gashakwa mayiko atwakire